Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rizal Ahmad, founder Islam Trade Network. So, video yang kedua ialah tentang equal high ataupun equal low. Okey, apa maksud kalau kita kan ada apa tu level high and level low dalam candlestick Okey, dia bukan secara kebetulan tau. Itu adalah tempat liquidity yang terkumpul oleh retail trader. Okey, dekat area-area situlah. So, bila big trader akan kutip, dia akan pergi kat situ. Okey, dia bukan secara kebetulan, dia adalah menarik perhatian big trader untuk kutip stop loss retail trader Okey, biasanya market big trader akan kutip stop loss tu baru dia akan menggerakkan market ke mana dia nak pergi. And kalau boleh you follow the trend lah follow trend. Kalau you nak trade berdasarkan liquidity hunter system okay, you follow the trend. Okay, better follow trend lah. Lepas tu better you tahu supply and demand, better you tahu support resistance. So kalau you dapatkan ebook supply and demand dan support resistance, you boleh klik pada link di bio.